Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Sorkar Jilla mentang sengi ka arboi trik unailar arajar arpo, kala batha ikinong panya cuki karkhana penmi dewilat, ki badan harilom jantia, ba kini penbet daka jingsu jingmut, bat ki dikhot jangki sengnong khayi dewyong, ki badan hapok syatri jangka Joint Action Committee, hakabai day baka dorkit yau dewyong syaki karkhana. Kajing iPod jang Sorkar kini ki arliang mamla kalami hakajing lang balap khot penlong, da umentri rang baka jela, bat kaseng kinong khayi dewyong na rilom jantia, kabalalong hanong ba shilong. Nakaliang jong noilam ke GAC uba Nehimaya Tengkan uba Nidamon Chulet beruba Wiraiwan Sotun gila berngam ru balada kitra jugi karkhana penmi dobilat kimla ban munjur ga dor bala penbai jak Sorkar kumba kala da penmi ru da kajing pen panapat ba lingba katna transport jak Sorkar jela nakaliang jong ki kimban se ban pelong ya kajing ki bating da ka bakhang sendon wat ya kajing penhap dewyong hakini karkhana ni diman ba kendai tengkah kilometer ke siton bahawa company udah implement kita. Di UCM pada hadin bangin le discuss UCM uang mulai direct ke decision entah bah hapuk setia pi day ban lem gentangan sim decision bang kata ketiga message jong UCM entah decision jong bat ke reaction jong kata hai lada pimla ban yekren arliang mamla hapuk setia in sim gerai jo ka Sorkar kan sim gerai da kanu tiru ngim tip tang ba UCM la assurance ba un sim ne gerai lamarwe ka jingong ni company ngin check ya ka legality along legal ne kam long legal ka to notification sakaweru kini ki cement factory kumde ki decision maker fi ki tang ki GM bat ki head plan kumta ki bawan naga cement factory namar badon lockdown ki excuse ne kumno nadar don lockdown mukta kiwan negotiation ek mla banwan kai excuse uta menta hadin ga to meeting but UCM te ngila ya discuss na kaliang ka cement factory ban bangi ngi ong kumne ngin here kindet piru se adjust te kikim la ban decide te ngila ong to sispa san kilometer hapo te ngin pentraino daga to khandai tengka but sispa san kilometer sheneng kin ya kidai ban pembej ke dor pratengka kabamut hapuk mikhlaya pidai ban pembej pratengka sabar pada ngimtip kata kasyong hakike umno ban implement ni kata ngwe ke por ngil ayakran bu Sorkar hajing dei okaniga ka notification kola pemik de Sorkar hanre ki company kumta panpor kim kwa reban follow yigeniga notification kata kumta kisman factory ki kwa nyon ben yigazat bru jongi hanrei negwich ki por ngi kwa ekran ki kim kwa reban ya kran bat ngi neg ega daw ngi wa pressure ki Sorkar ladum kumne ngimban sai pipet ngi go trok presiden ngi isme baro ki menta ki malik ki nong chimlun chimbet de mder ki betit ka kas pipet ki bepli ki chim de galun tagi bemla ban siu ka finan hadu mta ka debun ni wetan ni ki kali jongki membar jongi kadu kumta ngimban se menta nagwe ka por bun ki wa riuspa hajin yedai ki yok ban thet kari yok ban yu hanre manad hadin menta ke sini bedal la dap tit kali da invest kali kala los pemban kala long bro pemban utau briu negada ko pemla ban siu ikini ga installment man la ubnai kali rebun ke besatan ngikran Sorkar ngwe ke por ke bom sngap temta ngi ai jingiro Sorkar de chimkhia ikini bro khoj hanrai ki company ki pan si pan por pan si benai pan ar benai pan lai benai kumta nyok ban ekran ki
yo wani kran ngimla ban ai decision gi ong ta tab hable gimla bamla an ai decision jilsa ki dai ban pha ba malik jong ki bamla gi de gini gi manager yong ki henrai ki pha ba mal ga por manager yong ki kini ki mut ka yu gni tangi ga ta he ngi ne liang ga jong ne liang jong ngi kum ke asusion lada ki bum ai lat yangi u follow ikini garet ko ba ai ga government ngimban se hab yaki hab khang stop gadut ding boro ngi hab khang boro gat ki cement factory cha su ban lut mai lat ga lut hapo ke stinio lada kim mai ga khubor ngi mai lat la usiem bedon buram ulaong pipet hapo stinio ga de ban ye pembet ke kendrum keram jong pi usiem kwa reban ya poisno sono ukwa ban ya disat permengi bat ki cement company bat ngi ki asusion kat kumta ta ngi ai ki jingero ya siam iba dang ai galat ban ekran ti ong pumbet sitiau yo ban ya disat mfi ti yo ban ya lada bimla ngin cim karai mengi tumnai le ladgim la tingi hagata be keret ke government ngakmi lenti usi amun le degata he ba ki isu maki he ke sarkar ngil degata tingi pding kita tang kata he talada mder ba degata keret ke ba notification ke ba ki isu lumder kumta tingi rum ngai kita jong sarkar ke la simkia bai ka nagaliang sim nestar la simkia bai gani aging idai bat kini meeting balong bar company bar ngimta bat sarkar tang ba kawai ba senyusi nagaliang jongi ngidang mut mentang la long final ndai gedang sa pending ba ya dunta tenagaliang sim nestar la mari apply meeting ula ailat yangi ban disong bat ki company ban keren ban serlok maka kam bisnes si gadai ban seutu baru arliang ndai nagaliang jong ki company ngila ai karet kabangila erai karet kebalong si spa 10 kilometer kalong kendai tengka kabakros ya kata apat kalong pra tengka ya kata karet kila ada pai company ya kata karet itu company kina melak malai kidang jubab yang ipat banong ban ya site degi try tadin kata ngila pengkut ya kajingelang ngila beli no kajingelang bat ki company kemudian ngila ipor ki apo istio pila bidai ban petip lada pim mla ban petip apo istio kemudian kalau ding la klus barang pi balai kani company ke le kumne golong ba ke jingbon jong ki trok jong ki amdai tang wei artili kini company ke jingle pi an jong ki kamdai ke pakai ki wan hang ni ki yo ya ka NOC no government ban set up ya ki factories le balai pat ki le ya kene ke trade business ke ban transport usement dakihi hatu kila yo nem ya kita kikot selaba kin transport usement hatu ki don hong nem ban transport usement da kali juki pada non travel kila yo nem ya trading license napo kasi hills autonomous district council ban perwan ya kali juki nang te sini sipok chelong le ni nang te sipok riboy ni kani kadai kamdai ke iru kadai ke jingpli game juki ni kar namar ba ban yo ben yo ban bakin yo ben ya kejat ben riu jungi kabakamai jakpo nak ni kaliang Kimalik jungi kumbang itu ipi mana kumbalik orang presiden jungi JHATO ba ni kimalik jungi kidon artili laitili kitrok kibatet ya kitrok lu dagaram ndai ke ba ngi pada begini kar kidon da kipo spa teli kitrok ki kiban pengkit unismen te kumban pengkut an ipi ni ombe ya gini cement factory pengkut ya gini ke kam pok ni tiau ke banwan ladam pengkut nak liang jong ke JC rekat baga hagbaya don lang bat ke Jantia Transport Association JHOTA bagi MTU in simno dakarai ke bateng balik sengin kang sendan no itu factory dan ingin nom syak su iknu kali kiban kit yu semen hadin kene ke siti Kerpat ik baik ban yasha imsong kliksi nadu basdang ngisim yu kene isu king klem song kliksi tang nomor ba jur ke kis jong corona kene por kis ngi bladep nang ta dawngi ka suki melumulang to Teng agar pat ki baik ban yaisha bat ban yitrelang nada jia ba kumno hapo si tiyo nginam yo ya ka result seyo is ki kam ngai kerpat ipai ba ban yitrelang ban ngi nang benta kene ki isu jong ka jaj bentu jong boleh sebut